Pak Yan. Oke takut Pak Yan. Pak Yan, man kiriman no takut Cang. Tadi man kiriman takut, man kiriman lega nih. Apa ibi ada man ngatin ke Balian boh, timpal ke Balian sakit entut nih mau pijit. Ternyata di Bali itu ada 3 sakit. Desti neluh Ranjana itu bisa lewat kiriman, ada sakit kiriman Pak Yan. Cang takut jadi bangun kiriman kayaknya penyakit nih Pak Yan. Ini Tirta Pak Yan. Lama lo Desti Ranjana itu kirimannya virtual, cai kiriman nyata gini masa penyakit. Takutnya kita Pak Yan. Si kamu, Pak Yan Bang. Nggak juang jo, bekas Sultan Bali. Pencang takut bekas Sultan nih. Menyerot yo. Menyelot nih bekas nih. Bekas Sultan Bali. Bani nih Pak Yan. Takut nak ngirim penyakit nih Pak Yan. Nah ada jadi kiriman penyakit kiriman Pak Yan. Iya nih gitu lewat virtual tuh. Virtual nih geng-geng. Gitu cai. Nah gini barang nyata nih, apalagi mas segel loh. Segel gini. Bekas Sultan, berarti panak Rajo. Sing. Raja nyerot. Nak nyerot. Nak nyerot nih. Bekas Sultan. Ternyata baju Yang gini Pak Yan demen. Pak Yan pasti tuh nah. Ini sih, pasti sepatu bara. Oh gitu. Ayo Pak Yan, akhirnya poleng tuh. Ini dapat kiriman dari bekas Sultan, Jalan Jogarta. Bekas Sultan Bali, Jalan Rengguli, Gang 22B, nomor 28 Denpasar Timur, Bali. Dini Pak. Hai. Ragen Abah Moloi ke, ini bekas Sultan. Pokoknya di gen ada bekas Sultan Bali. Nih. Karena sukses semua aja bekas Sultannya. Bekas Sultan. Semangat. Makasih banyak. Semoga sukses. Pak Yan teman. Pokoknya ini nomor telepon dan Instagramnya. Kalau mau baju yang keren. Kalau mau ngirim lagi. Pokoknya kalau ada barang-barang yang untuk Sultan tuh kirimnya sini. Kadang umah yeh bate Sultan, Kang. Oh, kerikan butuh Sultan, Kang. Butuh, Bu. Kerikan butuh Sultan tuh campur di kopi. Semangat. Pasti jadi Sultan. Terima kasih bekas Sultan.